Best collection Mizo channel clear tu te chỉ bảy vek ole tunlai chu COVID-19 dona lama kan buai deuh hleka wangin news po karon translate man lova ain thlahun omveo na a thuziak omsa kan ngai thla ho le phot mai don ani Mizoram Burma le Afghanistan in anna he thuziak hi social media tual charaka charania aziak tu ka hremai lova karon khar chhongani kumsom ni chung vel America chuan Afghanistan a thut chila sipai tha nei turin training a pe a US dollar tluk le ding on a senga heti chung hian US sipai ta chu Taliban in sangthum chuang an that man hialani kumsom ni la liam ta ka chuan nangma ni in en kol thei to ang ti in America chuan a sipai te la chuaka kar khatleka helpol Taliban chuan President Ashraf Ghani kai hroi chu daudal na po ommu mal lovin an pai thlatama ni kha enge a chan yang le Ashraf Ghani tla chetur chuan helicopter a US dollar a beng khatlata kara a beng khatlat boka aling lo atla then ni a soi ni bok Afghan sipain lo an la thalei thei lo ni a soi ni a sipai noi thum en kol anga in soi thin kha alo en kol tlem hle a tharau MR sipai tam takalo na ya lo tam tak kha politician le sipai lalin an fang manau ei mi ti na ani Taliban ra la lo lian an sipai rin ayatlem lo la thalei thei lo khan an ka pe lova ram hroi tu terin om lo wangin helpol Taliban kuta Afghan sarkar chu olsam takin atluta mi hausa engi mazat po Afghanistan rampona an tlan chia a he in opna fel lo hi mi puin an tuar don ta ani Burma sipai sarkarin sipai nuai nga le sing sari na in anin soi thina chu tiang zat en kol na sum chu sipai general claim te kuta alu thina chung sipai ho turwal sum le thunei na edik laklo to chuan mi pui thlan NLD sarkar an nam thlu a boina a chuaka mi puinen anin dauta a rin a in sipai an lo nga lova ral thuam an nei thalo boka helnen anin sual tok hle karen kachin le san state ta chuan nambil sipai laka an thina sa thai khop mai helpol be turin an chak tok lova a chan chu an pu te ruk wangani Mizoram po kumsom thum panga vel state kan ni to a ram hruai tu te chu tram khat chungin an ngel khet man veo zel mi puidin muna niam ma du thlan na dik po mang hlei thei lovin a thlona don le sem chuan an salbet tlata India sarkarin Mizoram en kol nana suma sen tam to ziale mi pui thlan le kam ding na thok lian ho mi pui dom kan na tur sum an man dan le an ho sak dan hi chut thiam chuan chu dro se tuna mar lam ram ri ara la lo liana vai reng teram chung ko som pariatin ei mu nana kum som nga velan lo en kol to chu Bangladesh vai vak vai tan Assam state sarkar in a chu sak mi ani Mizoram sarkar chu akhwale tui chan turin chakna tharui renga nei lova ngoya atlak top mayani India sarkarin amaka makatam Mizoram sarkar nena apek zong kha ani na tur taka kan mangtang kai lo ti hi alo lang ta a sarkar na thok omlo na chung kor theidan angai renga world record lockdown chunga an harsat dan le chumi be chan na tur ni om hrima electric bill alet ni atanga alet tam tak an mang an na bel cha zual turin an thing le a he an mang an na au thom hian ram hruai tu te chuan ngai vena mi pui thlawang hawan ne in mi pui dem na lam thu bok han soi le ta Mizo hian tong kam lama tui kuk pathian siam thei lo ti kan ching hle central sarkar khuan Mizo pathian siam thei lo ti ve ta se kan nial thei lawang ani na taka chuan tui kuk chu Tripura atanga lo lut politician in vote du wanga an char le uibe lui tak mai an ni a antan budget ran pa siamani lova Mizoram sarkar chu centrala mamu apiang an thlena an lo pe thina ni Burma sipai sarkar le Afghanistan sarkar le Mizoram state sarkar hruai tu te hi bom khata khung chi an ni ome Ghost Soldiers of Afghanistan silal thangpuya
enga tinge US in Afghanistan chua sana tum thua puana tanga Taliban ten ram an lak duai ngal mai le kumsom ni te meu Afghan sipai te ral thuam changkang berbera thuam le training tha berber pe kan ni na chungin an tol duai mai ani kha province tamjok phei chu silai met puak lovin an control na hnuaya alut mia maya then khata resistance omve thoma se rang takin an tu dola lo tang ve ngam lo te ero self passage asiam sak mai pialama thlatam hlola lo te poisa an pe hial jok ni in Taliban thupuang tu kha na soi ni kha US government in an tumber Afghan sipai te tuai riama an ma ni ading thei tura siam chu a fel chiang hle US dollar tluk le ding on tam tak an seng thlon chiang hle ani chu mai ni lawin an modernized weaponry tam tak chu Taliban te an lo lei sak jok ni om takin an kuta alut hum jok ta maya double loss kan ti thayang chu US in Afghanistan a Taliban hawaruna bu akhwar fela tangkhan eiruk na in nget takin bu akhwar fel ve ngala Afghan president kal chuak ta Ashraf Ghani an Afghan sipai training thatak tak le ralbai konga experience nei nuai thum kan nei ti in au duma Afghan mi puite thlamuang taka om turin thu cha te asoi ni kha ani na tak reality a ero Afghan soldier le police zong chiarin singkwa sang sari vel ba kalo nei ozong lo ni a midang nuai ni chuang zet kha ghost soldier an lo ni mi om lo hming lema sipai enroll te an ni zoka khang ho hlo tur kha an lo ei ru char ani chu expat ten an mudana chuan US in withdraw tur puana tangkhan Taliban te hian sipai an lo recruit bellem lova Doha agreement a an sipai zel tang sanga an chua te ho kha an tambel na chuani mai US withdraw ma khan US army te ne na ralbe dun na Afghan army te khan US an tluk de oring na chungin an mani Afghan army chunga boyruk na neu a omreng to bok nen US army te tel lo chuan ralbe an lo zuam ozong ri lo maya an morela down na sa hlea province danga in ka boy kher lavin peaceful takin an thian te an in surrender thom le in surrender te chunga Taliban ten za ngai na an lan tir thom an hriat khan an thian te hnung zui ve mai kha atam zok in an thlangta ani kha tin sarkara eruk na hluar zia an hria a an president le a thui ruai ten ram an tlan chiat san thu an han hrele zel nen sarkar ta na be kha an tan tul na ombik tamia lawati thayang heti lai hian Taliban ten kumsom ni malama sharia law kher khiap lu tuka rawan rel kha thla dulin international community in an pom thainan thiam takin diplomacy an play ve ta boka China chuan a pom fel dera atan Belt and Road Initiative ramsom sari don investment atelna global infrastructure development strategy a Afghanistan hi apoi motlat sia Russia po in pom lama nei le to a US po in mai chia te choi san na konga ma an lak da na zirin a hrilang chu ati vele tranta ani international politics hi zong alo thu khle zong ani ber mai hi Taliban ten Kabul an pan khom Taliban ruai tu enge mazat US le atan rol puiram ten Taliban rawrel na an pai thla ka wanga ramdangaral tlan te chu Qatar atangin enge mazat Kabul an lut le to a nimin khana voi khatnan Afghanistan an lak fel nu mi ni na a press mi te an ma chona nei chia te chuan Islamic dan Sharia law chunga an digna chanvo an chang thei don ti Taliban thu puang tu Zabihullah Mujahid chuan soya ramdang sarkar ta na lo thok te po ngai daman ni a tu ma hriman ni lawang atibok Kabul khopui chung chu ala re hle a khothlang thuama in thuam hu turan ommang lawa nei chia te khola ya mu turan claim hle bok ni in news agency ten an soi Taliban fighter te checkpoint a han duty a Kabul airport atangin ramdang palai le civil mi thiar chua chun zoman ni nimin khan American mi sang khat za chu Afghanistan atang hian US military flight mangin lak chuan ni a US mi sang thum zan ni chu lak chua ton ni a Afghanistan mi sang ni don US a hian lak an ni to bok
US President Joe Biden chuan a hun taka sipai te an la chuaka Afghanistan rama an sipai te an thi chhun zom reng tha ati to lo thu a soy ani